Je. Miro je u Tuzli u Radovicu. Kod Igora je spavao. Pa nisu one važne nek mi. Znaš šta? Idemo gore do škole Boško puta i onda vraćamo do prednom sportovanja. Čuvaj u kasetu. Primo, naunućeš na lijepo. Može nama da uspiju, da je istraju. Šta za vas znači ova činjenica da se krećemo prema brodskom područjima? Pa znači malo škakljivo, ali idemo naprijed. Ako pomirenje, ćemo ruka moći, ako neće, nekako će se iznoći. I ovo je dokaz da je narod jači od svega. Naravno. Jači i mislim da će na odemo biti. Dobro, znam, kako vam se to čini što vi žene morate ovakav poklon same sebi da date? Pa eto, znaš kako nam se čini, evo i tu je to moja to, nisam je ni čestitala, jer ovo danas nije baš neko za nos, znaš da on, mi smo drugčije obilježavali, znaš da treba biti u hotelu, igrati se, znaš kako je, pune počne da se istiže, ali istrajat ćemo. Pa nemaj da naš dan. Ovaj najljepši, daj njega malo. Evo, slikaj ga, ajde. Jesi ti, mala? Čestitam ti praznik, Marko, sretan praznik, Marko.
Ajde, Stigman, pa crveno je dobro. Nemoj crveno, ne valja crveno, jebi. Ofarbaj. Možda će biti bolje. Da se zna koji su tvoje tačke i ovo bolje. Dobro, Dip. Hvala.